Hello guys, hai no hai phai kaham ani channel lo. Ge kha khayo nol sono kaham dong na nei. Ge ang bo kaham no tongo nong hamjang mo. Te nong jajang mo manai. Kaham no tongjo wang bo. Ge tin topic sang saka ang nong no kaisa kai ni sanai. Eba tin ni topic tam no sanai no buji kana. So o topic no sang saka ang nong kaisa kai ni point sanai. Bisia 20-30 second nangan opok. Nong jodi sino bar sawa comment no jodi o problem solving ya jaran doang ke ano ani video text kadi ang nong point clear khai kle dan ke comment no jotoni wasa usu reply di me ang thau so ta joli di reply di me arong ke so ang asang tini sana musungo ani topic sing esaka so ta musu sin topic ko thanai topic ko tam no khona Chini Kwpal eba jengno Naramu ihe himanglang jodi nang khalogoi na sigina khana ge nai nai di Chini Kwpal jefru samung kosto khayo eba kosto bin bote bin saksa bo onek kosto ngja khata ge bo feeling thangka eba success ngni ya bina moman sumarok nga kabrok tamsa Kwpal no dusri kentu Kwpal no sin lai bo Kwpal no kentu Kwpal no simi dusri ya Kwpal jora swijak dong ni wan chukro hangke sapori khamusa ke pori ka ani Kwpal swijak dong manai ne wan chukam blasa so Kwpal simi ya kosni jiwo kosto khai na ni jiwo hard work khai na so Kwpal simi kosto tar diri ya Kwpal simi hamet tas wan chuki Kwpal dusro hoi tahindi ni Kwpal swijak ke manai kentu Kwpal swijak pano ni ji hard work khaya nai hard work khaya ke nino Kwpal swijak maya nino Kwpal watin swijak nai bo hard work khaya aman mangai bo success maya ne bujika gai awan sana musungo Kwpal dustar di ni saksa usu kosto khaiman kosto khai kari apore nang char manai te kaisa dati kha mane Chini Kwpal kisa samung khaima baino success ang musung jago eba mane omoni fall mana musung mane ta example di je kono khai kya example YouTube phana khai kya video phana khai kya gangge boino mana musung jago jemon te rang phanong to jisa phanong to nga nang nin live khana dito live nang jisi da kom bai mano ani ni target boni ni common thanai jodi nang amono kosto riwoi bakhalogoi samung kosto ke khai kya gangge nini live bo asuno kusugo thanai nang example diwan dong na jepo 10 pass eba 12 eba metric na ya jepo nang example nang na wan chungna di nang jodi kom porikha nang mar busu pai kom na finale jepo kabang porikha ke kabang na mar finale mahino live bo jisi nang kosto khai ke bisi kosto khai ke nang asang ni je mana musuma bo success mana eba manmani mana musumani manai example ta kaisa nang khanya ni live bo borok baike kusugo thang eba busu kosto khai brok success era jongwan chugo brok kisa samung khai mana kisa misa bani manan amsugya jotto brono onek kosto khai example nok tripani actor brono fan sangai di brok thino wan chugo rang komar nai kinu baksa borok tong namu sungo borok mani phano borok income kisa misa to khaina le borok fan sangai di borok live borok onek kosto khai borok nai satung hiawoi kosto hiawoi borok music video khaina program nai borok hanya rehearsal tam roma khayo ke live kuna aram kare live chutono kosto khaidi kendrok live success nai te kaisa angno sanai tirna sangjisi uklogo sotono boasono buskago thanale tathang uklogo aso sotangke kisa sotone yakari khanga bo musaktang ganan thanale sin live amsono live nong joshna teba hasalo eba kusugo thana bujo khangke kosto asake khaidi nini time no phano nini time je mansak o time no ni je musuman jaga o focus khaidi o jaga o bono time radio o time no ganang nai di sure success nai ang sari wo ko success nya jibono kre nini musungman nini em nong sure khaimanai amsona ang no sana musungo kita sekono ko kre khayo nong buji khana hana yang tam sana musung ase example di chutu buji li yang kun khana kre kha in kono sana kre kha so tini video to asung no ngana ngangen rok josina an video no khaloe na singe eba
Sada khangke ba nai tong kha onek hambai kang live o sini live o jeng jora jora o jeng saksa motivate mana nango je kono samung khaina kai hai di bana ta suno sana yang tini jodi khalong na si dong ka hambai no onek no ati khana na support khai tong di no hamjong mani no angbo asoko panong tong ang asoko onek khushi nang yang asok te lag lag subscriber যদি বুঝিনে borok ngangka o kom som subscriber no nugui phano nayo sungna sana musongo hambai asana tim jorati